Chịp xưa đó khní, và cùng một căn video thứ mấy. Video mới nâng khi nhóm nâng mà bài này đó khní ẩm bì rồi biết tin vô cảm thi Microsoft Office Excel cho một bài nó không cảm thi Microsoft Office PowerPoint. Mình đây thay những tin vô cảm thi Excel vô một bài nó không cảm thi PowerPoint. Chẳng có mọi khát bê dụ dương từ mơ biết biết phương về đó khní. Chị bố này đọc này tôi cho tất cả cảm thi Microsoft Office PowerPoint. Bạn này đọc này mới là insert tape. Đọc này mới là insert tape. Dương vô biệt thả object. Chẳng lại ní cứ dương cho tất cả insert object. Này đọc này person này đọc này stand này đọc này show nó không lại create new. Này thả này đọc này nâng bật card file thông mấy mũi. Sẽ mà phơ nó lên PowerPoint này sắp. Mình được chia file Word sẽ lại xem. Có vấn đềបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមាន file ស្រាប់ហើយដែលអ្នកនរគ្នាចង់ insert object នឹងយកមកដាក់នៅក្នុង Office PowerPoint យកមកដាក់នៅលើ slide របស់យើងអ្នកនរគ្នាយកពាក្យថា create from file អូខេអញ្ចឹងយើងយក create from file យើង browse វាមកយើងចូលទៅកាន់ទីតាំងដែលយើងបានរក្សាទុក file ហ្នឹងអូខេ file ដែលយើងចង់ insert ណាអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេខ្ញុំយក file book 1នឹងមួយទៅចុចលើវាហើយយើងចុចពាក្យថាអូខេទៀតមកបាទរងចាំដល់វាដែរពេញអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នានេះគឺជា file Excel ដែលខ្ញុំបាន add ចូលមកក្នុង Office PowerPoint អ្នកនរគ្នាលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺអ្នកនរគ្នាអាចកែប្រែព័ត៌មាននៅលើនឹងបាននៅcândតែយើង double click លើវាណាបងអូខេគ្រាន់តែយើង double click លើវានឹង load បែបនេះមកអ្នកនរគ្នាអូខេសុំទោសម្ដងទៀតអូខេនៅពេលយើង double click លើវានឹង load ឲ្យយើង edit ហើយយើងចង់វាឈ្មោះបន្ថែមអីចឹងទៅណាហើយមួយទៀតយើងក៏អាចគណនាលើនឹងបានដែរណាឧទាហរណ៍ថាអូខេរូបមន្ត total អញ្ចឹងយើងស្មើគេរូបមន្តបូកទៅយើងស្មើ30ឃើញអ្នកនរគ្នានៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាវាចូលវារូបមន្តចូលនៅលើនឹងស្រាប់យើងអាចគណនាបាននៅលើនឹងស្រាប់យើង select enter អូខេអញ្ចឹងវាអាចធ្វើការងារបានដូចយើងធ្វើនៅលើ Excel ហ្នឹងឯងតែណាក៏ដឹងថាពេលនេះគឺយើងធ្វើ Excel នៅក្នុងកម្មវិធី PowerPoint អញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជំរាបលា